Ki Bor District ke West Jente Hills berkentup ya USP Magistrate Delang bagi sahab kepit bludi. Ini adalah pet lai seli ki yak speed breaker WM Hajwai nado ibenta ke Marian Hill Higher Secondary School hado halat yang nang ba Government College ke WM Kendeteli ha usurak wajrong du kam wale kilometer don hi. Ya ini adalah hadin mami cibon i ot nagi pet ba kamjo ki wakamai kari. Wa IM ini ki speed breaker dawan rakyat cibon isa kot kari kamjo de kata ia kemai kamjo ya ki kena skor ba kamjo ki walai back rek back por. Hadin ilai pet de chim ya gerai wa khloh no sodli gini speed breaker. Te wa em halat wa ulai cha Jentia Higher Secondary School, wa em halat wa ulai cha Joy Public School, wa em halat wa ulai cha North Liberty Higher Secondary School. Kat wa em halat wa ulai cha Yau Thame, dau khloh tang wa ura na o hajani benta ke SBI la Thlobok branch. Ya ki wi dau e une ki kamjo hai wa nei liang ki sahab ke PWD de pentip ki wa dau siang yo lai ki ni speed breaker at ore i wa de pensuki wa pentut bahaya lagi kari. De pentip le wa nei da wa perkat i chengan ki wa lai wa wan mlo yo wa ro ki ni speed breaker e ba wa de dep em ki jia was nyau si kam tam hai met wa pen her kari ki bruha uni sorok. Nei liang SP de lai pej ule yak wi ki thaw khania ha yam siang kam tam ha ki benta wa em khmat ke Thomas John Synod College nei da pen ye nya ki kari kamai klem de yo bor na ki wan